bombisie ya kwanda mpa kueleza antu ntuko eunera egurikio kwa ntuko ithatu na etire na arantu bateki mateka inkoma bare oteko mateka iro Jesu rweta ko bathaura na ara egurikio kwa na rari ukirira rekirie kuthaura antu bara bonde bombe kio ni kueleza antu na bo kumiake yakwa egurikia weta konokia antu na irie irendene ya nthiguru arioka na egurioka iro batinye tutombire wona moyo na bara bari mateka bonde barikia kuthaurwa nita mukristo uria nkweregwa mbere ya Easter withorwa iguciarwo na kuriuka kwa Jesu Kristo. Ta mukristo ni tusherekeaga Easter na njira nyingi muno. Kwina Kristo bara batumaira holiday uta ya go travel, kwa batumaira yo ya kweya na kibara males fortune, kwa bara batumaira Easter ta wema ntomonya moya kwa wabetanya kanisene gumisherekea ku. Ta mukristo mbere yawa kwina Catholic na kwina wa Kristo bange tumeta tu Easter bange ba meta kenkendo kionia za mukristo emini kokwana kuruka kwa Yesu Kristo era Catholic bonde ba sherekea tarehe Monday ora Yesu akuya Friday alafu akaruka Monday ende msimu yoyo wa Easter anto ibeta ontos kanisene usherekea bange beta ku celebrate nanto meanya mwanya nawo na ndea jamao iko bwendera Easter mbega winde Easter odede no kupungwira kusiara kwa Yesu Kristo ngekorona yombe nonto Yesu Kristo akwerere musarabena nonto wameyeto na tonokere sana nonto wameyeto warene wonto watu babaingi ukona bekongwira Easter yongo ni gitarere ya Kristo basherekea kuriuka kwa Jesu. Watawide ibuishie Kristo. Jesu wengo na urairwe. Ura wako na wewe twethera twena gintu kigwitwa Good Friday. So Easter ito sherekea ira kuriuka kwa weno ntuta Kristo na tanto bonde basherekea ira ni ya Kristo. Omukristo wende arethaira ari nthigurune na sherekea ira kuriuka kwawe negita riu antu iba ethera bena sherehe mwanya kwiba banga gwita gutua places meanya bange baketha bena ciatho bianene kwao nja kanisa nyingi ta Catholic bethera bena sherehe nerio kroria mothe Jesu Kristo rire akwirana riuka Easter ni kuriuka kwa Yesu Kristo ni ntuko era Yesu Kristo ariukire kumakire akuo after are kwamba kuteseka Rwanda ntuko 40 ira twita Kwaresima turare eita mbere ya Kwaresima ntuko 40 ira Yesu Kristo anyamare Rwanda akera cho ninkoma kuma si avira twetekire Palm Sunday kiume kia ndale kuma ke Palm Sunday leo tukume Easter leo Easter ni leo rera kuma Palm Sunday tweteke Good Friday ni ntuko era Yesu Kristo akwire alafu kuma kire Good Friday kwena Easter Monday neo ntuko era Yesu Kristo ariukire Easter orambiza izie wone nimbisie kurene itarira Jesu athangikirwo muno ari guthangikwa arakamatithwa mutharaba na ari ukamatithwa mutharaba araita arambwa ntukweta wa Kalvari na ari kwambwa Kalvari na itire arakwa na ari ukwa na cokere arariuka muthenya jwe thatu ko ntukuwe muthenya jwe thatu rwari ukire nio yita wa Easter Sunday no ndo ne ntukwera mwathani wetu ariukire na bira bitoma twirirwa ntukwe hu ni kuonania batwe turi a Kristo ora Yesu akwire na arariuka kinya batwe no bwo kinya tutokariuka no ntubonya ya mwathani ira yombere kuriukia Yesu Easter ne ntukwera Jesu ariukire na ni ya gukungwira kuriuka kwa mwathani Jesu nonto na kwena gitumi muno nonto bokwethirwa manto yara abwetheria ne ya manene komba kuturita kuma majiene yetu